Nĩ ndereti iria rehete njatukano gatagatĩ ga mbunge nene na mbunge ya Senate ĩgiĩ ũgai wa kĩgĩna gĩa ciringi mbirioni 335 cia kaunti. Mbunge cieri kĩũrio ciethe kĩhonia amu Wanjikũ nĩwe ũgũkorwo akĩhinyĩrĩrĩka mu mihang'o mĩingĩ rĩu ya kaunti nĩ irũgamĩte nĩ wagi wa kĩgĩna. Hata kufika saa hii mwaka wa finance karibu kumalizika, tarehe 30 mwezi huu ndio rasmi kumaliza mwaka huu financial year, na sisi hatujui makaunti zote kuanzia tarehe 1 mwezi wa Julai ni pesa ngapi ambazo tutaweka kwa bajeti. Seneta wa guthukio Naomi Shiyonga uria marari na Oparanya nĩ augĩte thirikari cia kaunti itigwĩtĩkĩra kuoya mbirioni 310 iria mbunge nene ĩrarongoreria nĩcio cigũkorwo cikĩheo kaunti, makiuga no nginya kĩgĩna kĩrĩa mekugaĩrwo mwaka ũyũ gĩkorwo gĩ kĩigie gũkĩra mwaka mũhĩtũku. County government zinasumbuliwa sana. Mimi nikiwa kwa Senate naona mahali county government inapitia. Hata tuko na bahati kwa sababu gavana wetu ni mmoja wao na ni kiongozi yao. Hii maneno ya county government kwenda kuomba pesa wakipewa piecemeal of money which is their right. Watu wawache mchezo huko kwa executive, warudishe pesa mashinani, pesa ifanye kazi. Watu tumechoka na kuomba. Baina ya national government na county government, tayari national government imechukua yake, kwa sababu hao ndio wanapeana, wamejipea wenyewe. Atongoria marariri igongona-inĩ rĩa kũnyita ũgeni spika wa mbunge ya Kakamega Leonard Sakaya gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Malava kaunti-inĩ ya Kakamega. Mohoro gĩtaũ njĩtagwo Jenga Wambui.